Одночасно з більшістю Mana ishobora byose turagutakambiye ngo turinde ibi bintu igisirikare cy'ubusa gikomeje kudukorera. Ibibaye mu gitondo hano mu murwa mukuru Kiev biteye agahinda. Ibisasu bidasanzwe by'igisirikare cy'ubusa birashwe n'indege zigendera ku muvuduko udasanzwe ku butaka bwinshi. Abasivile benshi bishwe kuko yari mu kigo cya gisirikare, benshi bahasize ubuzima. Perezida Vladimir Putin mfite ibibazo byo kukubaza. Ese kwica abanya-Ukraine ugahitana nanjye ubwanjye nka perezida watowe n'abene igihugu nibyo bizatanga umutekano n'ituze birambye ku Burusiya uyoboye? Ntabwo ariko kuri nge siko mbibona. Ikibazo uyu munsi si Ukraine, ahubwo ikibazo nabanganya imbaraga bashaka kutugira ikibuga cy'imirwano. Ibyo uyu munsi tumaze gusobanukirwa ko twebwe nk'abanya-Ukraine mwatugize ibitambo byanyu kugushaka kutwica kugira ngo mubone intsinzi ku mpande zanyu, ariko twebwe nk'abanya-Ukraine turazira ubusa. Perezida Vladimir Putin n'abategetsi ba Moscow bose banshinja umunsi ku munsi kugambanira igihugu cyanjye cya Ukraine, ariko nanjye singe. Ibyo byose twasinya amasezerano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi tugamije gushaka amaboko, kuko twabonaga tugeramiwe n'ibitero byo mu rwego rwo hejuru by'Uburusiya. Umunsi ku munsi twahuraga n'ibintu bikomeye. Kuba mwaradutwariye ubutaka bwa Crimea, ibyo byose byatumye dutekereza ko n'ibindi bice by'igihugu cyacu mu gihe tutashaka amaboko mwazabyigarurira. Ariko kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, amabi mukomeje gukora ntabwo ari ayo kurangiza ikibazo kuri Ukraine, ahubwo nayo kugaragaza imbaraga mufite. Ibitero mukoze mu gitondo cy'uyu wa gatandatu n'ibitero biteye agahinda. Abasirikare bagera mu 1000 bishwe, abandi babaye zakajorite bivuye ku migambi n'amakuru mabi yari mu butasi bw'Uburusiya ko hari intwaro zidasanzwe zinjijwe mu byumweru 2 bishize zateranyirizwaga mu majyepfo y'uyu murwa mukuru w'igihugu cyacu Kiev. Ibyo byose babonye ko ari amabeshya akomeye gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ndayigarukaho nyibaza ibibazo bibiri. Kuba mwaradukanguraga ko twakinjira mu muryango w'ubwirinzi mu bya gisirikare mukaduha ibirinjo bishobora kugarura umutekano igihe cyose ibintu byaba bibaye bibi, uyu munsi mukaba muri mu bambere batari kugira icyo baduha bitewe nuko mwatangije urundi rugamba muri Taiwan. Ibyo byose ni ibintu tubanenga. Ni muduha imbaraga zifatika twivuna umwasi. Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin umunsi ku munsi, amanywa na nijoro, bukomeje guhitana benshi mu baturage b'abanya-Ukraine. Abasirikare bo ntitwavuga, ariko icy'ingenzi uyu munsi nuko Perezida Vladimir Putin yicarana nabo bahanganye, bagahanganira ku butaka bwacu, bakumvikana uburyo bwo gusozamo intambara. Ndabivugira ko nasabye umwanya w'ibiganiro, Moscow ikabinyima, ikavuga ko twe nta kibazo duteye, ahubwo ikibazo ari abadutera inkunga. Ese kuba turi kwicwa tuzarebere kugira ngo Perezida Vladimir Putin yishime ahagarike intambara ku butaka bwacu? Dukeneye amaboko natwe yo kwigarura ibice byacu byinjiriwe n'abanyamahanga b'Uburusiya bakomeje kuvogera ubutaka bwacu. Icyo navuga kandi ntazaceceka kuvuga nuko imetero y'ubutaka bwa Ukraine iri mu biganza by'abanya-Ukraine, ntabwo iri mu biganza by'Abarusiya n'ubutegetsi bubi bwa Moscow. Ndasaba ibihugu by'amahanga byumva ukubabara kw'abanya-Ukraine no kwinjirirwa k'ubusugire bw'abanya-Ukraine kudufasha tukisubiza ibice twagenzuraga biri ku ruhande rwacu. Ariko kuba Perezida Vladimir Putin n'igisirikare cye bakomeje gukora ubwicanyi nk'ubu ku butaka bwacu nibigaragaza ko isi yose yamutinye. Twe nk'igihugu kimwe tumaze igihe kirekire turwana nta bufasha bw'ibihugu, ibihugu bitwoherereza intwaro nke kandi zidashobora kugira icyo zikora imbere y'Abarusiya. Ibyo nibigaragaza ko mu gihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umuryango wa Amerika y'Amajyepfo wose n'ibindi bihugu by'ibihangange n'isi bishyize hamwe imbaraga bikadushyigikira, Perezida Vladimir Putin twamusubiza inyuma
akava ku butaka bwacu tukamwambutsa umupaka uhuza igihugu cyacu n'Uburusiya. Kuba uyu munsi rero yigenza ku butaka bwacu ko yishakiye akatwita abagambanyi agakora ibitero bigamije kwivugana, nge ntabwo ari ikintu twavuga gusa ko ari ikintu kiraho, ahubwo hari umugambi mubi w'ubutegetsi bwa Moscow wo gushaka gukora ubwicanyi budasanzwe hano Kiev. Gusa turasaba abasirikare bakomeye mu gisirikare cya Ukraine guhuza imbaraga. Naho uyu munsi ni dutangira gutatanya imbaraga, Perezida Vladimir Putin azadukozamo umweyo kandi azatwivugana mu gihe twari dufite umwanya ndetse n'imbaraga zo guharanira inyungu z'abanya-Ukraine. Perezida Vladimir Putin yahamagaye kuri telefone Perezida wa Iran Ibrahim Raisi amubwira ko indege zitagira abapilote 600 yamwemereye ziri gukora akazi. Ibyo nibigaragaza ko kuba Perezida Vladimir Putin ari kwitwara neza imbere y'igisirikare cyacu ari ubufasha bw'ibihugu by'amahanga. Ese bihugu mwese muri ku ruhande rwacu mutumvikana n'Uburusiya, mudufashije ntitwaca agasuzuguro k'uburasirazuba bukomeje kutwigirizaho nkana. Bimwe mu bihugu mu Burayi byo biratakamba ngo bikurire ibihano ku Burusiya. Ibyo byose nibigaragaza ubwoba no kudashyira hamwe mu rwego rwo gushaka amahoro arambye ku butaka bwacu bwa Ukraine. Twinjiye mu kinyamakuru Belarus Partizan ndetse na Bomb Today byavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wo gutabarana mu gisirikare NATO bamaze gukangwa n'ibikorwa by'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira ku butaka no mu kirere nyuma yo kurusimbuka ubugira kane kwa Perezida Volodymyr Zelensky. Inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi zagerageje kumutorokesha igihugu zitwaje indege yariho ibirango bya Croix Rouge, ariko gato ubutasi bw'igisirikare cy'Uburusiya buri ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine bwahise busamira hejuru ayo makuru, nabwo buyageza kwa General Sorovekin uyoboye ibikorwa byose by'urugamba by'igisirikare cya Ukraine ku kibuga cy'imirwano cy'iki gihugu, maze nawe apanga operasiyo y'abasirikare 84 b'abaparakomando binjira ku kibuga cy'indege z'intambara neza yaho Zelensky yari gufatirwa nabo bari boherejwe n'umuryango wo gutabarana mu gisirikare NATO ndetse n'abandi banyamerika ku kibuga mpuzamahanga cya Antonov International Airport mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Ukraine. Bahatwikira izo ndege z'intambara zari zigiye gucikisha Zelensky. Abo baparakomando bivuganye kandi n'abasirikare 23 bari butwara izo ndege zari zigiye guhemukira buri munya-Ukraine wahemukiwe n'ubugambanyi bwa Zelensky ku gihugu cye. Ni nako kandi ku rundi ruhande nyuma y'amasaha 6 y'imirwano ikomeye igisirikare cy'Uburusiya cyafashe Zaporizhzhia n'igice kinini cy'umugezi wa Dnipro. Impamvu y'ibitero bikomeye byakozwe ijoro rikeye nuko ingabo za Ukraine n'abarwanyi b'abacancuro bavuye mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bari bamaze igihe bakoze urukuta muri iki gice rusa no kubangamira umuvuduko wambaye w'igisirikare cy'Uburusiya ku kwinjira Kiev mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Ukraine. Ariko itegeko rikomeye rya Perezida Vladimir Putin ejo yavugiye kuri etamajoro y'igisirikare cy'Uburusiya Moscow ko umwitambika wese ku rugamba kw'irupfu niko gushora abarwanyi b'abanyacece n'abajenerali Ramazan Kadyrov guhangana ndetse no gusenya urwo rukuta, ari nabyo byagezweho mu masaha atari make y'imirwano. Ibyafashwe nko korohereza umusada w'abasirikare benshi bagiye kwinjira ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine ku gutanga umusada bikozwe n'igisirikare cya Korea ya ruguru kigiye kwinjira ku butaka bwa Ukraine mu minsi mike iri imbere. Cyakora cyo amakuru y'ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya RIA Novosti ku gitero cya Lviv atunguye benshi bakurikiraniraga hafi intambara ya Ukraine. Ibirindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu kirere kiri mu Budage cyohereje indege nyinshi hafi ya Ukraine muri Polonye mu kwegera ikibuga cy'imirwano, ariko mbere yo kwinjira mu kirere cya Ukraine bigira inama yo kohereza utudege duto tutagira abapilote 24 two gufata amakuru y'ikirere bari bunyuremo. Ariko mu minota mike cyane ishoboka igisirikare cy'Uburusiya cyari kibyamiye amajanja mu birometero 33 uvuye ku mpaka wa Ukraine na Polonye.